hakaham yapharo जों tini press conference nungmane asok kongkha sini bobagrane guidance by sini International Day of World Indigenous People sini ADC authority decision namani bisingtui जों पालन खालामनाय observation खालामनाय on 9th August अब तो globally नी उन्होंने सिनी त्रिपुरा मो globally जेहेतु खाइजाक तंगो जों बाहाय नमनो मार्च टाइप बिनी commemorating निबागिनाय जों on 9 August सिनी state capital Agartala वो मो program खूब colorful event निबिसिंग खाइजाक नाय अवन बागी कैसा सिनी ADC authority सुनो committee कैसा constitute खाइरिका आ committee नी chairman इनका सिनी honorable MDC former executive member Mrom Gunang Robindro Da Burma tai convener ang myself Rajeshwar Da Burma co convener इनका sin honorable MLA Bishwajit Koloi tai sini Sodor tai Khowai ni tai Shivajola district ni jari elected TTAADC members ro tai sini social activist Monihar Da Burma tai Shazora Da Burma borok bahino committee include tongo tai sub committee rogo jara cultural ni philo jara expert ba prominent ba efficient jara tongo in the past life borok bahino sini committee logo tai sub committee rogo sungtini or officially no sung constitute khaikya abo sung khanabasoni bisingo sung abono officially circulate khaine mo program baginai sung joto sini Tiprasa ni je community sub tribe বা tribes tongo 19th in addition 20 phanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form borok phai participate khainai te ar jaga sing tableau rok bo display khlaijanai ba marso tongnai te cinema program circuit house ni sini Robindro Shotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो assemble लंनाय को program सिनी His Royal Highness Maharaja Pradip Vikram Kishore Maniko Da Burma bonijibo in person or participate खाइनाय ताइ जतो community नि heads ro with their tamone cultural troops or bonije community ni je borok no traditional uniform tino attires tino borok bo और दिनों participate खाने अबरोसुं जो तो ना जाय जाके program ना successful खाने बगेनाय तिनी ओ main building conference वालों नो more decision ना लेकिया गयाबुनी बगै जो तो सुं हास सिने हास्ते नि जो तो लुकुरक नो irrespective of caste and creed जो तो ना और सुं openly नो participate खाने बगै सुं कबोगो ताइ ओ program सुं grand successful खाने जे तो हम history कैसा program on behalf of TTAADC ba sini 6 serial ni je da present sung jeta administration tongo sung thangi tong Agartala ni capital city wo mo prothom no first time mo je state ni capital lo sini TTAADC abo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no sung jotto no in collaboration with all stakeholder type in community heads of by जों कगलाम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रांस खाइजाका बरक अपन सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हमबाय थैंक यू मुके के सातिल बनि ना फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंगनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन्ड अब के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum जों 5000 borok or जों gathering go जों participate खाने बा gathering नाय time to morning 10 onwards you know program sang saman digi thangnai really खाइनो आदत थांनाय really खाइ really to सिनि जे procession starting point नका circuit house and सिनि जे Gandhi जे statue तंगने आरो you know सिनि procession start नाय गाव 5 बातक पाइनाय Robindro Shotobarsiki bono abon pore aro hall ro जों सिनि जरा participant रो खापनाय आई परे जों रो cultural जरा event rok bahino aro naite costume rok bahino aro show rok nayo dino
hambai joto tokhani cultural program nai aguna khaina joto mansak sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khainen bagina side tuk nai hambai hambai gesini